Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ukloria lap election ubatbit nakaseng UDP na soyong constituency uba amazing kurba ulapan pa ba uklemja nakasign perthei henry uklem mi issue banyalap election hakani ke MP Lok Sabha namar ulas ngongya ya kajingle kai drama hakasign perthei kajingle wat unong tho khobor ya uba amazing kurba kadai namar kipat ba hakini kisngi kilakali sheeja uba amazing udai usamla ubatbit ban kran hakajingalap election soyong hadu ban Punjab ya uba Sanshar Lingdo ubadai upersa jung MLA barim ke soyong constituency uba HDR Lingdo. Ha kajingya keren kerpang uba amazing ulapan syai baka jingkershan ya ke UDP kamdai ba uit ya ke nikaseng henry uit ya barok kiseng riulum henry kalapan thad no ya namar ke UDP kala let banya trailang bat ke NPP marsukut ke election. Kumulesibon ba amazing kurba. Bisa tenat bani keduk biang pi. Ting pop mai kan kerpang bat pi mata nomor ba hakan election MP. Iklam UEP la klik kersan yano la pin kersan yano ngim petip ba kali syai jaba amazing takdau ngi kum so kubor ngi kali pi balik pijah kan election MP ngi election MLA so yang chit ba ngas ngotanat ta kajing kali jong pi ba balai ngaja kan election MP na kali ngajong te baro ile ba katong wilayah cha so yong te ke bang keren kedai ba kanong rim hikiri ke jonga simet kum brio mdei jonga parti UDP ngala ada pensyairu ba ngalit ban kersian ya ka UDP kamdei bangairo tang ya ka UDP ngala ong haitui por ba ngai ya baro ke parti rilum adu ka PDF ka HSPDP ke UDP ke VPP baro ke parti rilum ngai ban ngakwa ba kini ki parti baro kin ya trailang banyo banyalam sarkar ten la deb dang tu kelas ulang kam kai no ba layo banyalam hing sarkar da ka NPP hadin baka mangi tanggal election so yang 4 dapat jingklat jum HDR ka UDP kala deb trailang bat ka NPP gila deb syat na ndu na ka central UDP yang UDP so yang Nomor balai ngi ke election 4 dam. Kalau tanda yang abangan jubab supaya ba. Bakum nu ban Punjab yu kertong ke UDP so yong. Wala kataru kabanga ngayang kanong rim. Ba u kandidat jong UDP ru kumtahi. Ba lada undan hakal yang persya ne yang sencar. Udah be ban keren nya kimat ki jura jongka jajun riu. Nya kata-kata ka penlong yang ba ngam sung thu su menta bangan rai lah hanungan najing kersian bat kilavun paro ke parti gila persyang yang aban khot ke tambah ngaso thu kan ke baro kala penong kamka namar ba PE apo assembly ka NPP ber ke UDP ke trelang kat ba ka kongres ka syong syasai liang persya kat ba po district council ka kongres bat ka NPP ke trelang ka UDP pat syakal liang persya kani kar ko mele drama ka ba pengia no yang te ngam stanat chu kai menong bangan likersian kanu ka parti bangan kersian ngahaban susyong no khop sakendong te ngin sai pe dalawan ka por ka bahasa no ngan aya ka vot jonga ke kata ngi hak dikisngi hak borba wardan ka bayas di parti ki syong satangan ha nasional IP plalit mi stu roban likersian teman dapat bagi kali balai fi jano data kadau oh hai tu por ngala da pensyai supaya ba kidan ba kali yang ba pila pet no na UDP pila le ka VPP te ngala pensyai ngam de banong bangala le ka VPP ne ngan pet na UDP namar ba ka vote janga ka sivut janga ngala da ba ka UDP namar ba mdon kertong VPP ka election support sayang te ngala ka UDP ban penjob te barok sansna mi menta mga katok sibut jong nganum la syu ban sei ne ban gunu kumut jong ke UDP ben te hadin keto jing lek kersian jong ai ba ardan ngilai la slam nadu arjar khat nyau ba idang long kompeten ka HSPDP ngilai long perlok nang tang ngilai long jan tang long bahi yang ro te ke jing lek kersian ke jong ngang sung tho ba kamat ka bai ba ardan i yakun
hadu kat mental lagi kena kat no orang langsung tu ba kan ni kamat ka bai ba dan isong sya tangan ketika bayang sisia namar ba ka sarkar ko ong ba ngin siong da ke expert committee bat ngam tip hadu kat menta kat dongut ke expert committee la thong menno la ekran numpat ekran hi tarai kat ba kan ni kar kom thong kam thong jam hadu kat menta karostar kala trekam ba duna ki khasi bun pat na sya kita ki perlo karu syatai ban thep kam thep jam kata ka ba penlong yang ba kat tu kamat ka baiki ba dan kadai kamat ka ba don kam na menta ka jaj ben riu ngahap ban kersian bang laong bangam kersian ni ka parti kersian ni kimat hari ni singi mar papi ong ba pdw no elap election ba syarkai ha UDP sa yong sosi mo ti kini lam UDP kila ong na mi pi ban mi lang kila ong na mi pi ban elap election oh kila ong nang ta u kandidat ka UDP MP election mentar lo ong ba Robert Jun Kharjarin bangin ya lek lang kunta ingin penbiang ka bai kali ka bai lek ka bai wan nang ta ya male jungi sa yang rol ong hi rap lang nang ta na du sentral hi ki ong ba in penbiang ni nak kalian jungang la decide namar ba ngasut hu ban cukalalang kenya kambahatan namar ba ka election ngal ayat na du usnem arjar khatpra tristom man penjob yo kuartong HS PDP ti por ban peli meng HDR kalau orang kam kai no ndal dep election along ko masyu dep khawai la alit kidara la alit ki la along beng umju te nang ta kawan sa election MDC hai tu por arajar khat khandai jena shane le wa kes warjeri la atrai sitom hi taru nomor bang nang i jaga parti HS PDP mang abadru kumus kateri kan ke area rang sekian hi berkowe nang ta kawan ska election MP bayang ba Jemino hai tipor kimpat itu dur yang ndringa pak ngla trisitom hi tipor election MP bayle Jemino mang la pensawa supaya ba hai tipor ka dei ka RDA hi ka RDA NPP FDA ka NPP ka HS PDP ka UDP RDA plus MDA hai tipor aram te bentali ngam nang ong syuki nganong gomno bentali RDA ru ngam dei syai tikena marbalai jong ke HS PDP bahasa clear warjeri Mathidius Kim Judon serensan PGI dan tang kepipang yang marwe te bandong RDA ka ngalai kami jenjari ke kala kami kendiat kata ka ba ngang sungthu bang hab man kiar ni ge baro nomor ba habong jaj ben riu kamdai kumbadan ba ong mano ngasngu godon ko weekendin mangakan mau ba hana lada PE jaj ben riu hilek ban long MDC mdei ban long MLA te ka kentin jaj ben riu kam dam mudur thane ban ong ba ban yaki yaunu pai belombong jaj ben riu de ben chwa nala yeng kun kiti ki marjan marpa ki para ke persa nang ta yaki dok snam khasihi ni so ong jaj ben riu ndei ban ong ubakwa jaj ben riu hab lek long MDC kadon kentin ba ong ta lam makalan dei Deputy Chief Minister ba ong ta kawe ni ki jingkran ke nang ta dan ki katu kat ne ki rang ba jingi pat ki ba hab jaj ben riu hab lek long sang le no mar balai mla banyak sa hab le kini ki kam ban nyada kata election MLA so yong kajing kon kolong bait hapdang mapi ba missing but ba person ki social media ru ki kampet ba hai tarung mentah bom dan shu ba missing rai ba person pi gum no ki kran ba person cing sisa leng la serai fi sisa leng la serai normal ba kerkom keren te kalong penbitar ke tang ba ngasu thu ba ngasu sendiri pai ba so yong ladang rai bakla manga le bakla manga te kibun ba kuma dan ba ong yang Andrew persen cepot sayang kila dei be kibriu ki support ba happy yang kan nata 20% kende yo kende te ngam da sim kredit tan kata ban ong dei ta mangaru ringa linga don itu sibut mangan penjob ndei pai ba hi sin bola ai ki jingir sian ula penjob ni hapan tri sitom menta perusahaan sina ban penbiang te katung ila ya khon cepot sayang ki pai ba ki pai ba yang baru ba perston mentang li biang gitu gijingkran be lai alap meeting sene satai kalau penbitar mesim hai ni por ngai sing sngo hai ni por de bang ayo alat
mangan lek nak parti ka ba ide ban kun Persia kalau adon ni tak jing ngau usok sat namar ba ka jing kreng ka ba nganang pet ngapet bahale me ide isu banong ba ban kun Persia ayo sitting MP ide kuma uweiro Ukraine uba Arden aro Ukraine uba Arden baru parti Ukraine uba Arden mi ide isu banong tu kena diet jong ka VPP ro endai ba Ricky Singkon ide bandai uba Arden mi ide isu tu sitting MP bandai tu uba Bensen Palal ide uba Arden su baro ngtip kai gane ka ba kikiran te danga perkat marwe te ngak sulong kesan nok marwe kendong namar ba kam sulo yang abangan mi itu kejingkeren jong wan pe kum amparin di bayuan apa sayang kaju biang hingkar ko melap election men suau kurtong wong jit yang ada do bung wan sa madam amparin ong ai dok ksong ai dok sieng ka bom stu tau tu prostun sio mau tu le te kasadut ka bakhleng ka ba bang ka komta komte ka elap election kum itu kalong pen podor na dia yang berus kata ki yang bangam ju dan nong rembangan keren mar snuyo porcu pet nyampe ju ba Arden mentaro hakin ki por ke balada ba Arden ju keren da banong bangin kan thoi ki brio nyar keren ya nong rem jaga jaj ben rio ngaru ngakwa bangan keren ya ta nong rem jaga jaj ben rio ndai dalawan ki kiliang Persia persang be ban kawang ban thermal yim ban se la kawang keti gibre tingi sus ang snino asukan ther pum nong ni kawang Persia do ta em tamang hab ban kan ther be pum de Aku buat kayak football kan. Oh. Messi udah bahkan uno hap kawang baik. hab kawang Hap brut dia Ki brut. Hap kawang. Oh. Blutik. Jadi siapa sayang ngempat dah syai mah dukan mentah tip ki nong tre ke VPP ro kimpat da bun ke nang ta jong ke UDP to ki don te jong ke kongres so ento hi mana nang ta jong ke NPP ro te kala sumudur bakla kan jong NPP te ki yo tu khalai vot khalai hajar vot siapa sayang dei bala shooter berpisah bawan hair kita ki he spa ki he sarkar syuyo tu khalai hajar vot banda dei berdisai boni kon marwai le klem da don gino erap dikenan 1000 vot yo mi yo su ne te kata ki NPP ki ro tu kena diet na po sayang ki au une bo biang da ai bat chuki charman mi ye banda dei ba kimwan hair kita ki he spa ter berpisah ba ye ne po sayang 1000 vot no mi yo su pimtip hadukan no jing isi kino sayang yu kertong ka NPP kan ne kan te perkat mamanga ngadu barit tam na pedang kitu ki he spa ke bedang po sayang keladon ke jing mong ke ba ngam sula sya su te skat no tam le benong ba tigi giwe ke ta hinga sutu ba kan ke jing le apa sayang Kabut UDP kan kandang ne ka MLA ne ka MP ne kan pra kan ka MP. te ka jing pet junga kan ki area sane tiki no gibrim ta ki la start ngimtip chu mo halai jong idong isnong te nong ngan decide nong bakila pra ro ngam nang ong teng apa dukan tuki ya sakana para te imat kata karung du sayeng lo tang tip netik yo song tang po dukan siar ngam tem te namar bang i song ka mo ngapro pra ngata song ka ne ro kiong pra kaca balik pra te ngala su imai kan te ya kajing pra ba kajing ne kaju jong ka parti UDP po sayong teng nakaleng jongar ngam nasu batai clear Ti sutanat ita ka. Ki nakliang ka VP ki laong MP ban banirap lang ya VP ro kidan ki bla. Ki sudan hi untuk ki kun mong lano pin teh du kamta ngam pat ong hi nomor ba nga ladanga nga chu pet wot na UDP ngadai mangau nong set kala. Nomor ba ngidon ya kanong rem bande ba yikipat kajong. Te bangin chule ku mar ngimtip kan election MP kumno kan long nomor upai ba so ayong udon kam yang jing rap hadim bula de penjab MLA ke MP election wala ka ne menta ka sidro ngimtip ba ka skim MP kumno kan lekan wan hoy na menta ka jaj ben rio te ngide ban jit hidu brio bapet ya ka jaj ben rio nang tau be ilam ya ka jing jenjar ya ka jing sya ring sedot jing sya tan HWD bat ka jinglong jingman ka jaj ben rio lejong ya kan ini te ngilai i plan hi mla hi ban dan chu
namar ba phin ong ba jela jungi kala kiu nak leng jungang apet hang no kan ka kiu paro kidukan hapo yudo kidukan ki bahe long try ki marori ki dakhar minta ter ki ba un ki kindong ki kincrat ki badai hapo sor sulong hila bun di ki dakhar nadu ki kam di jeng di ki di juti ki di ma ki tiar domestik ki hayi yang iro gitu berkhoi labun badi di ki barjala te ngapai nadu napo sekretariat ru kile ke jo na district council ke jo district council play persya marsulong CM kadang don ketu kejeng kluj ba ngadeu CM bodan buat trading license ke isu gede bi trading license kata trading license pat kat nang mi kapor lai pongut be ki KSU ya ki nong wanrung klaim kot klaim sla sarkar jule ya ka ka HYC kumta gini giseng bahalang kile nor bale kadau kadai hak jing i jonga kadai hin naka dau bangi duna ka jingya tali banga saong hak pore la election ba ya barok ki parti rilum nge ilot tang balano te kini ki parti kin sungtho wat kisang bahalang ro komju mde nga keno ngkwa ba ngan pensyai kisang bahalang ro konju ki ong sang bahalang tang ba hak jing pe jonga kemde sang bahalang sang bahaliam bahalam namar ba la katai kawe ka sang kalakiu hak ban ai jing arab abakan ni be igi barjala sekani kawe ko ni katai la le ngirungin le kamu ngidon le jong lain man lek kawe ka jat ben riu digi phau tali gi sang balang kimi ngaku ba tang kawe ka sang balang kan yen ba khanang ba ki khun ki ti jongi gamon andala he la syai ban ya dai ka jat ben riu mariadap ikatu kerta ka ba khat phra ar phosnam gidi ban de ud khat jong ka to ka sang balang khanang bangin la banyada menta lai jong ku asu wong khambiang manga UHYC khambiang manga UFKCP wong khambiang manga nang tangini gi wer gi khambiang manga telano kengenya teli kani gi political party ro ki badan apo rikasingi nang mi kawi kapor UDP khambiang WCSPDP khambiang UPDF khnam VPP nang tada di badan skin gi CPU gi APHLC kumta supram ram bon seki party bilim de babi ngi ki ba kajing bi ke defan gitu ginong sang parti sang ya parti sibun hadu bopai ba ukulmar habakut ya trot kli madai sabayo syata habaong sabayo syata tekemut ke pisale kan heben lagi national party habakum ta la ban sencha dalade ledem la ngalada keren hapo election ya kene hapo belong election sayong ba nang tai na po rilum garo artli lama klade penyang kata kemut kalama mukul kalama konra ngalapan syai bahaya collection nang ta nginang ne bayo pia pra pi te kin sayo sensian don banget ya kata mareda bang te lara lama UDP kawe lama baya job WCSPDP ro ngirungi job PDF ro ngi job UVPP ro ngi job nang ta baru ya job lot dalam ban form sarkar utei wong tai lu ulong komta ne wong utei ulong komta mlawan form sarkar kat nang slem nginangam nangam kwa te kwa ban sensian dala jong ya jong ta ba kajing le bi hi ka poi sha bom menta kajing mami jonga kalong ba kelaku dah hitang kata bangam sungkot cuk obor perkat bangan ne kamno ban pensya supaya ba chom kut kai tarik kedai kasgiwan berai ya no ban pa sha parliament ke ikin tin kadu jupi supaya ba maka kai tarik kedai berai tang artayo to kajing ong jonga show pai ba khat kedai tarik kamno ba pinjit ya gamon ke jong pi ban ai ka vot ngakwa ba kanum dei shu ka vot ka ba pin shu sha thien namar balai ki ong kumno ki ka quick rich scheme ka ba mut ka scheme ka ba shu ruspa no menta ka dik scheme no kot ndai ban be chu yo to namar ba kapor menta ki khon ki ti jongi ki duna kayo kamyo jam kat nang mi kapor ki briu ginang roy nang ta kat nang yai kapor ke snem ginang roy ki pa ba menta ki di ban sim ya ka wei ka lenti ba ngin bo ya ka jaj ben riu hakmat bat ngin bo pat ya kata kajing long briu kaman briu jongi kam hadin tiak kenang bangin la ban kentiu nang nesikman namar bakat nang mi kapor ngila sya ban wan telep nakawi kapor mentaang i lele to sakendet mengine beteng i lele ba
wat ujat bendriu garuru upan menong rang bak senong kata ro gawe ban cha nyon nau dak haru ngi cha nyon ni kita giwe gijat bendriu red pai nang tai ro kin sedang man nyon na Bangladesh ro ki sedang man nyon haman ni kapot ngi cha ban nyon nu jat bendriu khasi ngi hang ne par ya trot klik le joi jong telano kin kapor karai ka dei menta haka MP election ngan chu ong pi ba lang ne ngi don ka we ka seat nang ne na po Shillong parliamentary seat bat nang tana po rilum garo mo na po tura seat te nang ne ru ngin jit kani ro tang 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 perkhat nga kadai ke babakla nomor babalai ngila ailat ya ka parti kongres menta la khatsan snam te ke ai ke bala kren ro ngi khampat yo i pinong ba undang biang ro ngam nang ong te habisar hi ba tang balong menta kini kirtong nakaliang ke jonga hi bang i jak lagi jong ke parti rilum jit hi mapi kawe ni ke parti rilum ka babiang ba penjit UDP na la dei ka ba piman re nakaliang jonga te ngam ong hi ni no namar bagi ba hi kini ban sung thu halai jong ta mana nakaliang ke jonga bangai la de nge i jak jaj ben rio nge i gi marjan marpa ngakwa ban burom gi kiper lok kiper jor ki badai kiper khasi jongi bat ngada ilong shun min sim ha pe gi barjala bagi ya ba he sene chatai tenga kwa tangata baro renti hakawe na ki parti rilum kababiang ba pendai ban ay ka vote kenyo ya ki national party kham tam ya NPP lile omlong demlong nakaliang chunga tanga omlong mal babale hau ar hajar khat phra now deputy chief minister ngi os ngau ba compare la dengan trai lang baru kusuit ro teka bamon la da ja baki balong kristaan bar khoy ki badan hanem tenrai bar khoy ngi gi we jaj bende khasi ngi thap NPP ki bon ngi pen scam ya la de bengi long perlok bar kusuit te tangata khuble sibun Cuma tak. Boleh sebut.